na Wayoosi or the mama bra beji ye ndum ni nim sibre wano so de Dr Likee akosema no one nam social media so kase onokra enam nkwala otete o attack wonya wo mu opese ojai eyesi ni twadwuma nyina no Wayoosi ono so de mo enchiremu aba me entri Wayoosi emrasesia anogere so yo say dwuma no de yo ka no ntwantro dwuma no de me pese mejaye o so ba dwuma de be wure mo wie na fe na obijaye to so da bi enima wo no ni nyema wote no na so no ono ana so na edin na toda oyo bitimi sensene whole night oyampa bo fo papa akosiantwi about 11:30 no aframe show TV no pastor is one share the link yeah afawa we are safa to radio way and pabia musa bompa o tese odu vra nti se me kra no yem se how much more ne ma ono monam okay also kasa tro mo munji and so be die di se wo na ma bofra wo su me nam de ne ba ye wa balam light na me kasa che na wo dia enya wo ya ebe wo ya Bekai one night be ikoye program be ukana nye program ye ni pe friend Nas Village o koteka o fanso be trateka kra okay some I think it's an engine filling station be will be a pub very nice yeah the jako mu nyina akọ bi na yeah na last we me no mu nyina akọ me checheku I friends Colino 3940 see confirm nanti mimi fo na ya na do beto okay tibiri me bafi o ka je me fo mo ko ay friends say ice cafe boys no yes checheku 3940 see confirm nti the offer ka so mo na no mo na and me for blame so ma wo mo ayo mre na esie me ma ye bi pen okay what you say ayo mre na edu so eti e ba sa na ne ti an because ono mo nti fie ba ko no aka se me hwe se obi ada okay na wo frɛ na no fu na du na wo frɛ no amfa o ntime mo no but and I'm saying no fan so why street but I say street boy the battle from bia the best be an so bati okay me ko mom no dey me kan kire ofada and enya de bone so but that time no as actor you have to be asleep at that time how to create new content yes. But aya wo babunu age dinti no ubaji woni nem me first but I'm on Dubai 11 now be because go to and some who it's only Guinness yes and some go say I friends whiskey so kunya kenya de ade mo bi butu no cook na se for the be mix membership bi agwo nti me do ba bi na me free say wo se me twa bia ebu am ti mi de ka sabra na me tie siti no bi ti me tuka bia makoji mania me ba du fie no nti mi nsim Africa ni mo enkode na ma de tena me da kem yes be my emre enu no ne didi mo am de binya kidney issues no nti fi se ni me ko sa problem mo bi me kan se won se ye na nipa e na ade chi ade se na so utimi fom nti atin se ebia bibia ntwaye nti na ma ofabo afu kakra bebe se na se mejina ofide so apa na cho se de atin se anko ye bia no mfanche nipa e den ya na be fom no ye no aso na de be che nti e be se na se onja bibia manen kana odo na ewo mu na enko so and stay positive waso de 3940 go father mimi nim unse asode ne de naturally mechanism wo bia so but how to control asode ba mimi nim de maye de minim de maye sisi amro kasa minim de maye ena minim nipa like sabi
offer essay na so de me onzo mbodi ti ense de nim ni pakra bia offer no yeah ba wo hwe oni Nikita Odi for the past years what for no da offer de untimi mfum no because there be no way of why say papa entimi mfum no to offer de I think say adwuma ne na onzo betima tia ne na so be bia na wonim to no na be che draw attention asise bia watia mana so ansa no wo offer de enye ije so betima phone Mr. Zion yeah and then so obi I think say one video TikTok so obi na actually say akwa say entity ya bad of a company because of in some of the can no more or say maso the way menye say we call club boy say do you see like that entity any there menye sure say a bit member because on say we nipa and nipa so sometimes some shows so cha you need to voice out kakra yeah that say wakasa and ankasa na wakasa no so we learn from our mistakes enti ne hu say na ekoso enu je say no obi o team ni bia be hu say no ye say na bia ma papa no bufu they say the say ye no en na obi e be de e be ti be say na say the bia no I think say ye ne ma on fan che obi na adwuma no nto aso yeah okati sa interview on papa je interview no mo boys no dey na matna say mo din ko ma fa ho unse me interview no like na hameka because me papa me unse okasa sa bi da and the moment wakasa nkra na so de ne de yina kan kra no tie na aso na den until we learn from our mistakes until ade bia na ebia enim say ya ekosi aso de no me nim ade property ekosi aso de no ba ye na enim say bia ya ade bia ekosi aso de ye na ebetu ye wofo yeah, you know, we are learning from the mistakes. Yeah. Again on social media, I saw somebody say, "Okase, munyeska na mo de chile mo de toka, but ofanyeska no odi japade odi real estate odi enyoma a bit must sustain for a very long time, forever." What are you guys learning from when it comes to such investments? Mr. Zion say, what trust upon na isuya. And right now, me mentor can't. Me maybe obi a veteran social media so kasi bia ya toka. Of an real estate. And when soon as we discuss on one, things I'm repairing. If you are in real estate, if you are in the floor. But I think right now I'm no Cassadia, me mentor Carbian, minim said in back up a sort. Of I say, I will obey. Okay, so be jai. I always be jai. You have who say, I'm not asking or a man Casa who's your dog money, the amnesia. Ocaso be jai because on one I don't know red human. Don't know because you see our bit major. Me that's so train.